Pamirsa kewentenan bahan bakar solar angge pebuat bendega ring Jembrana Kantun Aman, ya diastun ring Mekatah SPBU nanin kosong. Puniki memargi sangkaning nenten akeh bendega sani mencar sandukan sampun nampekin bulan purnama, taler stok solar Kantun nagingin pebuat. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jembrana Imade Widanaya Semasang, Ritepangan mangkin indik pebuat solar majeng bendega kandun side kedagingin lianan punika teler akeh bendega sana nenten mencar sangkaning nampak pengrauh bulan purnama. Lianan punika kosongnya nih kewentenan BBM pemekas soroh solar kepangih ring Makatah SPBU rahina rite galah wegi kandos rahina anggara ring Jembrana nanging ring tanggal 6 antrean kendaraan ngeranjing SPBU ring Jalan dan Pasar Gilimanuk sampun sepi. Anutin gatra pasokan BBM soroh solar ke kantenang nainin kosong sana ngawinang durung side nangingin pabuat BBM. Lianan punika ring kewentenan solar majeng bendega nenten keni wesenannya nih kewentenan stok Kantun Aman ring SPBN. Para bendega pemekasnya jukung selerek Selat Bali antuk galah sanes sampun kejantanang kauningan libur sekadi nemoning purnama mewah tilep nenten wenten bendega sane mencar. Surya Dama Bali Pos Kuningayang.